masum biaba e yom wankasa se o mehu omo so omo ye anuafo into onti bia esi bia no omo ma no beka omo fa tuo ene beka because we are citizen na say wo boko we ordinary person to say me unye security unye police unye soja ni ye custom ni na say ukuta tuo e wo boko a e illegal e criminal so ukuta tuo uni tumi bia so ukuta tuo Akoma FM 87.9 Kuma eti ye beko so abompa de amaya soja for no ya police for na omo ho no say omema so duaba no say yakopon na emom ho ban na nipa bone for no omo ho no nyame na ntimi mom vision so se bia hanom ne omkoya no makopi om so boko no magito ni na afri om nsam na be de osemra ne omoka ne mra ne omaka so because se bi innocent souls ntimi perishes are so enemy so osman no am odi adwuma me obabi na esi na adwuma small boko am se ne kam ne adwuma ne obeka mi pa menko oh na se wo de wo no ba bi e ho ye ne adwoko I understand but boko this time pardon to bed 87.9 who wants to go to boko nobody wants to go to boko why na person go boko tiano pe wo kasa wo nko na wo kunim omo adwuma kra anya sa esma wo nko adwuma anya za esma wo nko esma wo nko o adwuma anya sa ndi kasu mo fre kasu ma me se mo fre kasu ma me mo se mo fre kasu mo ko ma me catch kasu mo so mo nye very careful mo fre kasu ma me na when you say John the last time I me call boko I never hold you na when me catch say me drive yeah me drew that was 2012 no Akoma I think 2016 87.9 yeah me call boko the last time call boko na 2016 na you drew bolega no ye high car iti car no me na me drive and ye the call boko na you call boko ko ye stories we are ba and say minim say between Zebira and Boko say after Zebira and omo catch say e na arm robbery ekoso wo area ho na also network ni ho iti enye very careful so sa ekwan no so ho no Roberts no me very very vicious yes omo de omo hu a omekun ansanma fa on niema FM 87.9 can you imagine you drew that zone mu ho ena can you overheat kai say enkubiu Sir John na yentimi mfrɛ ne nyame ene ye yado in fact ke bi betwam bia so na ye ma omuduro bi om so masa baby amugya na ehu nyame adum ni nya em say boko training college bi o say SHS bi e wo ho na ne head no eba ebesna ko bolega to do one of say hey Akoma FM na de munya ka no ena ni ye fro ka no nti ye ba bedru police barrier ene ye ka de asichom ne de ka ki ni ma o na me frɛ ka owner no so say yetimi freeze ha zone ni ho kra de oyo okay to de yemfa ki ni ma aposifo no omo a ebe ka echirasem ene di plate for no ye di case ni ma plate for no ena che say ye to aso ne koy tiem say echiri na ka owner friends wo omo so ene plate for no koy koto ka ni free o de buy so satan kra na hold you so imagine Akoma FM 87.9 Kumasi. Imagine. Yes, Sir John, you call war zones. Fine, I call your report. But and it's all Liberia. Liberia is all quite. But said near escort. Then the more you can cry. Smile, yes, smile. Hati, no more you can cry. The company best mawa obey provision amount. Boko Samri. Maza. She say engrofo ye chase you omo free boko. Ye say omo ko boko no mo zuri. Chale honye e no madam mani o manru boko. Enso nipa boni fo bi timi trace you omo tra bolega e ba walwale bi e be ye de omo ye omo. Araba. It makes a Araba. Nyame amfafi. So enti bokon sem ne di ano den but me gidi say send your pem so aso no. Nyame na be ma na osu nyansa. Yeah, ayi na kan. Yes. Chieftaincy minister. Yes. The last time or address Ghana for about
Bawku incident situation how far na name okan ono akan or no to okan oh omedi come first meeting yeah obebo crew abaso omedi come first meeting for ne effort in fact chese wonim dia ko won say na nyema kwa idin kam enya de na ya pie ho hini ba pie hui e na ko fa nsem nyina ba so ne ma ye kama chese mo ba menhia opem so akọ nani mu akama chese chese bibia ya to din anisa e na hwede ko fa ba so iti adwuma onim won ma de ehu no adwuma wa ye no over the month ni nyina no iti also saba na saba sha se nyina afoforo so sabio asanteman so nsem wo ho so ka so enye fe yen try na yemwa omom yemwa so you be say nuanom bokofo yen sere omo yes sere omo asibia ni wa ye ditu se kan eneka yen fa ya no kansem we say na me chese mpanifo omo wo mpanifo no a omo hye mrante na chi anti dimaya no se ade be kine se krom oboko nyame fa samu boku krom no obi ani ho a enti hwan na be som omo on say mpanifo no a won say omo ti ba bi na omo finance ade no they are no tele komo na ni pe wo ho nyina dimaya ekunkum omo ho nyina awi a hwan na say boku krom no da mpan a hwan na be som omo enti this is it see our share videos say you were Facebook page so for I don't know abem because of the discussion here wo offense so na I link it to this story any police engagement any because that's what you're watching at the moment. I would say me sa arrest warrant now. I say Kumasi I could I'm not saying say but one thing is that sometimes you must also observe and critically analyze the mood. Yes. Before some of the, I mean, certain kind of way do I keep it me delay our court. I mean, Sebio, delay 1 month ago. Boku na boku nyedi. Oh no, be cool. People are going about their duty. Say no ka say court boku nyina ya tutu. And then you may boku nyina obi atu na dwuma mu. So, ekoba say enye kom and just look at it. Look at it. Why? Me say Bawku is a very nice town. The people there, last time I call Bawku, I really enjoy the town. I really enjoy the town. Now nothing is happening there. Ade. Sir John, emra ewo ho and a common sense wo. There be am kasa asem we say. Ye dwuma ye free be ethics. But between ethics and then a common sense no, there's a thin line. Ade bi wo ho a ye use common sense ye mfa mra. Sir John, ye bi bia na de mra ye. Okay, Sir John, ma fa ye dwuma ye enye. Enye tie for me so mutie. Ye dwuma ne say adie bia be hu bia ye nokre bia report sa na adwuma ne kan o na sa adwuma me fa ade me si ade we me dia ye example wo several forum amoma bom nsema ma me na me kan me sa kan afidie so 2012 na me cover elections me nche ba bia me cover elections no na me kopie incident bi so na one of the political parties ni member ye bonu che say e lynch Sir John, na me penny journalist ana me wo ho. Ena me friend me penny say ade a me huni. In fact na police for ba ho. Tema police for ba ho no akwan komu ye kunya police for ni soldier for ne ba ho a komu ku akwa no. Iti omo ba he no na mo save situation no. Komu ku no. Sa akwa no sabi o onye krofo onye bibia o. In fact, oye a son to a very notable and respectable person in the Ghanaian society. Komu ye ku no. Na ye twa de no wie me ne kwa me na enam ye twa de no wie no ena me ka kire me cameraman ne say hwe tape ne fa tape ne to ye nyi o TV so ena me frame me boss me ka kire boss ade a ye huni but me die minim say una all the financing but can me pa dia e me ensure ade we o TV so at this moment because ye show TV so a ne nkrofo a almost wo ba bi no so be dey ebe there will be reprisal attacks and basa no a oman ni mu ebe ye intimi show ni mu tape ni beto he say aposifo a na de akoma wo mo say ade winners intimu take action it me boss so kaso ya na boss kaso de membra baby o no e no nso hwe team no o na like team no so da bi Evans
asɛm na ɔka ne yɛ no korɛ yɛn show to date TV3 yɛn show saa adeɛ no because yɛn show pɛ anka ɔman no ɛdane butu 2012 kɔman no kɛdane so ho enti ethically ɛwɔ sɛ nka show but common sense nyansan deɛ ɛbɛka kyerɛ sɛ menyɛ because ethically ko na no kora si ye bu obi akuno na no kora eta de ne show there be wo show a ɛbɛma oyene abɔ man ni mu. All right, Nkum, on that note my try homra to why na ye buy